ma tiganda soki gerogo isiko nda nywenza ake ana tunoto kwa vitamin D gete vitamin D vitamin D murubyo no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota kirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibire twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwogoto tweet ase @Ndizi TV News inazia tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogotorora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeja Ndizi TV. Je, wajua kuwa jiji la Nairobi lina idadi ya watu milioni 4.4? Na wajua kuwa tangu tujinyakulie uhuru ni hospitali 4 za umma tu na zingine 2 za matibabu maalum ambazo zimekuwa zikitoa huduma za matibabu kwa watu milioni 4.4 wanaoishi jijini Nairobi. Hospitali hizi za umma zilizokuwa awali ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hospitali ya Mbagathi, hospitali ya Pumwani, hospitali ya Mama Lucy Kibaki na pia 2 za matibabu maalum ikiwemo hospitali ya Mathare na hospitali ya rufaa ya National Spinal Injury. Hii ndio maana chini ya uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, huduma za jiji la Nairobi NMS imejenga hospitali mpya za umma 28 katika maeneo tofauti jijini Nairobi. Hospitali hizi 28 za umma zilizojengwa upya sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700, hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500, hospitali ya Gatina Dagoretti ambayo inawahudumia wakazi takriban 63,000, hospitali ya Gishagi Kangemi ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,200, hospitali ya Mukuru kwa Ruben ambayo inawahudumia wakazi takriban 27,100, hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,500, hospitali ya Tasia kwa Ndege ambayo inawahudumia wakazi takriban 28,600, hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500, hospitali ya Undugu High Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua.
na ukwaniri andonsi asobereto umoncho muligereria on Ndizi TV ase margoba yabono nichinga kichinda na nengo kwaligania ase meseti ya mangana majia ense yamo yabono margoba ninkarete na nkwabwateri tukurigi yakarwaikire ase TV ya nyari gukumanya ali atobereto kwaligania kurwa ase mambe yarenge ntambe hoika chinse chigabano chiyabono margoba buna botambe na mange akolekane kolinda ase meseti ya mangana majia na ralia yatubwate inyora nilitukeli mulyoka maiga jense ya Kenya aguchengerenga ki yanyorete obosibole litukurerenge ligora mange na kwane tukolinde litukolia lero stariki 13 omotinyi nega sonta kya masaba omanyakanite buno omotinyi oikomina kabere omwaka bwekiri bubere na 20 noyo mu buna botambe stariki bune kya lero egente kiya goseke bengi akolekanete ense mugete buna bono omwaka bwekiri bubere noyo mu 2001 stariki bune kya lero omotinyi buno yo lero igo ababegwa basoeta se bunge ya India na goita abantu 15 abwabo omwaka bwekiri bubere na 2003 stariki bune kya lero omotinyi yo lero nali omurai bwense yu Iraq omanyakanete buna Saddam Hussein anyaletega ko byara ayo naja kolekanete asenga keyo kolenda asiri tukulia lero nali yakolekana abaliki baito mangana mbaita na chinsem na gotwaliganali hamangana kubwati ayo monenda mange kurumu chaka no ikomwelio iliteriane nkuruko Vincent Onyancha. Aseri boa konya samurana ni gotogo chaka no mulikito Janet Nyamwamu gagotumanyibune karokeria ba Kenya bagendrete kuinyore ense ya Kenya krea nyoleto bosibole omurai bwenso musikuru Kenyatta ni gabuliria ba Kenya bonsi kone kibuna mbali kuirana samo mochali ba kolete bunenchiremo yokonyargosuka mutwe ngana yaitwa koboko no murai bwe kyamagyondi ya Raila Odinga Janet Nyamwamu no robochi ruwa senchira iyobo ikirano. Igoro ekero ensengima ya Kenya yachengerete litukolio gotwara obosibole korwa se baria bare konyegambera bukare yani Jamhuri Day nigo omugambi no murai bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta ainyoretia abakenya ase barure na goteba buna montonde bwensi tawenereti kweba asarure elio tairorera amagosa amaega amangana boigo aetu oborito na Raila Odinga. Na hapa ambapo tulipo ni pahali ambapo patasaidia sisi kama Wakenya kujikumbusha mema na mazuri ambayo tumeweza kuyatenda, yale mabaya ambayo tumepitia na ambayo tuwatakikana tusome ndio tusirudie, na pia yale maovu ambayo yametendeka ambaye lazima kama nchi tujikinge na tuhakikishe ya kwamba hatuwezi tena kurudi kwa umwagikaji wa damu. We will actually come up with the best in Africa, how we are going to remember our past. There are those who say, forget about the past, we want to look at the future. The past is very important because if you don't look at the past, you are likely to repeat the same mistakes made in the past. And here, Your Excellency, you say that you want history unedited here. Chinga kechechio Uhuru natebete buna nache koigore kiage kiobogachi we chingige kero chia Kenya gose museum aria Uhuru Gardens egio bwagachi bwaye bwaisire koera okoigorwa kwe museum eyo ngochikoba omwaka gocha asa abantu bonsi nonya nabana besukuru barache kogenda ekero baganitie kwemanya igoro y'omugano Kenya. Mbele ya mwezi wa 4 mwaka ujao tutarudi hapa kufungua museum ambayo iko hapa na kufungua hii uwanja kikamili kwa wale wote wananchi wote watoto wa shule bila malipo waweze kutembea wajionee historia yao, wajionee pahali ambapo wametoka, wajifunze kutoka babu zetu na waweze kujua pahali ambapo wangependa kupeleka nchi hii.
Raila naete Uhuru okoboko ase ogotoria oboremo bwa Uhuru Gardens korwa ase ababegu bobokurumi konya barengire kounereria oboremo obwo. We congratulate you, and this land had been grabbed, but those land grabbers who do not see any open space and stop grabbing them. But we managed to retrieve it back for the benefit of our people. And it's going to remain truly Uhuru Gardens, where we also are going to bury our heroes and remember them for posterity. I thank you. Naekero ensengima yaikire chingaki echi chiesuguku, Uhuru na Raila mbabaganiretie abantu bonsi gotwara chingaki chingia nechiomorembe gose Merry Christmas. And with this message, I wish you all a Merry Christmas and a prosperous 2022. I thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Janet Nyamwamu, Ndizi TV. Mbia muno Janet Nyamwamu asorobotyo rwa senchera yoboikirano togotigana nere Janet Nyamwamu oyo kabere omubunge okitutuma saba korwa se county ya Nyamira boigoli getyo governor se county yo igobona bolya bamenyi na boigona barayikorwa se county ya Nyamira kane kibuna nkobeka balemero beli yogokinya amagendra se county yo anene koligerya ensemo yo bochenu na boigo nechisemi amo na yanda mange omuliki itowa mangana mayakorwa se county ya Nyamira Jared Magangi norobotyo rwa senchera yoboikirano kaukwana ase omoyiga wokomoenia omwarimu Andrew Swano asense moya tente ime ya Nyamira nigo nyambati atebanga county ya Nyamira nigo ereye moye county chiri chitangaine ase abantu abange bagosiria magimabo ime ya Kenya. County ya Nyamira ase Kenya ene one of the highest rates of deaths as the county jiwata makweli goro kabisa Nyamira. And one of the reasons nelinga nyagitali chetu jiro korakasi bye jibwati maliogo abantu bangenda bange bakwasenge chimalio kata nyagitali yato sabe gabana yaiteroro etokorera services tumubwati twensi ntoleti yale kumubwatisia atokorera services atubekera maliogo nyagitali amache nyagitali bine yaito Nyamira machata iyo machabo bintu bine abantu baito okay ya makweli. That's what we're asking. We must support him. I am supporting myself. Lakini we got our services. Makweli we got ya Kenya. Makweli of course naro. Lakini we got ya limit. Onye ndiye malioga ne bantu na akolegas we could limit it by 50%. Nyambati boigo na nyaraga kumugikiria umugavana Amos Nyaribo ase okobutaba ali mu ba ECD emeremo na gotakana bali ase emeremo. Kisemi cy'abana baito iski. Mwaka oyo mwalimu akolete gasi nyingi sana. Kisemi cy'abana baito iski. Ekenyoro kya Nyamira County wekatuki ni kisemi cy'abana baito. Na kisemi ogati cyake korunse Uru musingi ECD nasali onye ntoko tuwara that the right way abo mwana okina bosa akosomanya usukumi birazi oyikasanlie jogwa tuwata manto tali kuganda wale woito wa ECD tote yumugabo noito ali kekere sukura bane ba ECD nanda abakano musa ekiara abali mubanda bange babutire na bali bana bake bali bakon musara wikatoki ni kise amiche kenyoro kya Nyamira korunse we must have it right ekenyora wana basomete ekenyoro ikyo burabu aboro ekenyora wana batasomete no boro gipole no boy bipole no enda no kele gite kebekere we must limit that.
Nkoripoteria TV ya Ndizi TV korwa ase county ya Nyamira ndoke Jared Magangi Kondo. Biamono Jared Magangi kurwase county ya Nyamira asorobocho rwase nchira yobo ikirano togotikana nere Jared Magangi kwirana gochaiga as county ya Kisii watani be kiama giakano kurwase county ya Kisii anene omwemse bwe godi yechitago borabo Andrew Kimonge nigate birubuna goikaba chikomoko bokomre be kiama giakano Gideon Moi aniga gocha matuka makema iga yumuri kibwense moye kiombe giakoto Francis Yatole mobuli ya Gideon kwebwatani na Azimio la Umoja chingaki ekyo nigo omwemsio yatebire buna ensemo yabagusi gotwara bwa matobu ya ase kisiasa torarokana gwikiraniwa Kimonge nigatebire buna ekyo nigo gesegetire omugusi gotwara omonogeri bene asabo igamo bodi mu governor we county ya Kisii James Service Maribongwae kone kibuna nkobwatani yarabagusi bonse anechingaki ekigare abisi ngiki abaje olina ere chairman yane na ere kiama giakanu so nyote betenga nje ongogenda Azimio na nje no ombo Kimonge ekiagera abuno tokwera 20 tumugwatisi kiriago korororo tokore 20 onyogo chenji kuroro goteba ne gago tene bweke furagi basi nabongo tikoko mugaka agunse ngende nji kumugwatisi obwamate mboyo buya okwamba koranga kiro mundu utakire kwerete robo nene bwaye more especially ekarugo chabono bugabana kwe county yani bwali koleta nguchaka buli koleta liberera kiazi lakini rende nyasaye no bugo 10 mambi nkoro raringa kyakubanga ebintu ebiga oroche bono nturanyora abanogeri kiro mundu agote nota banga ngino monogeri bwo mugusi so ogocha gwitamo nekero ntutwe kabanyene twanchiranire nga obwambi bwachoriru aseboniga ongwaye seneni chemisho Maribongwae na rororo aise gwancha ekera na ro karansi tororo aise gwancha egachi yekobe ngororo muno koreta abantu baitamo because muntu ndubwensi ore isiko tokomotebi nga iche Kisii county acha yako totebera libindo biro Kisii county obwe abaye egabane korete erororo togotigana noroboti urubo igototigare ase county ya Kisii ekiombekemo getaligie serikali kuruchinsemo cyanyalibali bono nigo besokera nigo baligeti kuruwa bokonye uchi asa abantu batali kwenyara abana goikabanta bagotu omulike ito wa manganama ya Brian Sagini Sena noroboti uruwa senchira yobwikiranu Korengana nerichi koliense ya Kenya, ndigo kera abantu anene mono abana babwate obwene bwokonyora chisemi. Kurinde asamutuka bwengoiga, nigo botaka bwabeire gatangwa se chifamili chinyinge bono, chianyolire umuchando bwabamu abo kogenderera na masoma abo. Nabiri ngo work na USAID, World Vision, ko make sure nga our members be community ba konyuru, wetera okonya chindakana na abatari kwenyara. Na wali bakuru chinzi family chindaka igwa mukeni yakora mwana manne bana basomira bakiri university abande gwedere byasara ba twamba wira abantu bakore byasara abande bakora Oboremi ebikore bune binigo birere abamenyi bensemwa ya Nyaribali wesokiana gochakia ikyombeke mwekamanye kanche buna mukeni iriyo konya aboro kigwa abo bare ase birengo baranyare gwikera kogenderera na masomo abo iriwe konya asa matukare bosyo ase Nyaribali masaba abantu bakira amasengencho yo konya abana baito mono bachandegete batari kwenyara asengencho kanda ki school bana baito babere bago chandeka batari konyara gwikirania maitachi ali baganetie twabere togo chamo na kuriyenjera yo bakonya kugenda asengencho school na seigo ekiombeke kiabeire geko bakonya sikyali konyara bana baito ba rule primary schools bakira secondary mpaka university mbikia mkeni ugiankonya kigan support kurwo mwako mutangani kigankonya kugendera mpaka nkoro mwakone ukane ase university ya Moi abwase na graduate aso mwaka 2019 gaki ya ndusiri yako nabana kuru abana bane bakorete matemu standard 8 bana babere asentale konyara kurambura naroche ngamukeni mbachete bakankange kandusolia bana busiko kambekire skuru
bana umbagendrete ni amasomo yo mana bale university mwaka gatatu oyo ndena bale form 3 baniga ndojenga kiandu siria tambe sana. Serikali yenenege kubwaterana ne serikali chichi county nigo cyabekire mutwe amasomo y'abantu bonsi abamurana nabo igo abanyaroka wancherere konde wensi goteyo kurinde ine ningi kyabase kibesa cya CDF echo boigo chitenenerete keganche gechisemi gwetera chibasari ekeronda se office yeiga ase chi constituency chinde nabo konyora chibesa nabo chikunyara ko bachikorwe gukorwa se serikali chinyare ko bachigo ikera ase chi constituency chinyare ko bachigo konya abana baito gwetera ase CDF funds lakini nigo konyora anene mono chibesa chigekero chikire abaishimiwa mbaroro batari ko babegenwa abaishimiwa baiga nigo bakunyara ko babakuna cha chibesa chinde banyara ko koru ensemenge guchia sabana baito echinde banyara ko babagokorera chi project cyabo chiri cyaba banyene nigo bono abange baburiwe wesokya no kubwatesya gusira chisemi ase binyoro bitu na gokonya gochenchia ibirengo bye chisemi ase chi county chaito koboko tware konyora kuruisiko sengencho yabali baranje gotosira ase kifedha nabo tware cha wakambia munegera tuikera abana abange abande bachandegete abande batarayikera nibuya ase ngencho amasomo agase go twasabira abaminto kimuranje ase mura igwerio geri mokole kirinya sara abaseseni tosire kyombe kikyari yakora magana manene Eritarian Brian Sagini Isena Biyamono Brian Sagini Isena asorobotero asenchera yoboikirano mwancho muligireria inyoro onsia ya nikogendrete ko yatengera kuri Ndizi TV obonsu bo mu busina bwo tubwati yagwetera same tanda yetu ya Facebook buna Ndizi TV News nabigo tubwati gwetera same tanda yetu ya YouTube buna Ndizi TV News iyo nyore aya amo naenda manga igotoko ndo mutumokomoke nyino tokwirana nimbo akiri boti aho ngochi gokumanyia buna abasaki bwaito basangereria inanda mange na sentunde ya kabiri kubwatia tomo chago tengera Ndizi TV. Subugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayigira tanya gotebyo ndi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwe chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani wiye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembirinya saa yero mutundito kuri cyambere yategere nae goru ari entebana ndwari turi kwemanya elibona na nkogwena yani nari kogenda on off Kero monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chiamogaso Je, wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia manani suala la kuwaunganishia Wakenya umeme? Tangu tujinyakulie uhuru hadi mwaka wa 2013 ni nyumba milioni 2.3 tu zilizokuwa zimeunganishiwa umeme. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya nyumba milioni 6.3 zimeunganishiwa umeme. Hii inamaanisha kuwa nyumba 1787,500 zimeunganishiwa umeme kila mwaka tangu Rais Kenyatta alipochukua uongozi. Kenya sasa pia
ina megawati 2600 za umeme ikilinganishwa na megawati 1300 zilizokuwepo kabla ya mwaka 2013. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zimeiweka Kenya kwenye nafasi ya kwanza Afrika katika uunganishaji wa umeme. Kenya pia sasa inatumia 73% ya nishati safi ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Sasa wajua. na inde wono umwenchu muligereria twiranira SMS ito ya mangana maya maiga yoko genda ase omutmoko moke gusuka mutwe no nyamaiga ya serikali kaganata kubeka emirobere nabo igo gotingia emirobere menga chiskuru eli gotanga emiro gwateka igo wanchi skuru chigendrete ko eneke bikoro binga bine byasiri tukolia ro chiskuru bere igo chene kigukoya omulike ito wa mangana maya Ndemo Steven no roboti rwa senchira yobwikirano ebikoru byokohivye chiskuru byagendere kwene kigunonya boro kigwa kurwa asomo timokomoke guse after goikera rero nigo chinyumba choboraro che chiskuru chia Iku Boys kurwa ensemo ya chuka na elia basubati ya Kambala chenyara koya koirera boro kigwa bu goto muinka. Mimi nilikuwa nauliza aje kwa sababu nimepigiwa simu shule imeungua. Mbona tunakuja tunafungiwa gate? Mbona wazazi tunaweza jaa hivi na imagine tumekuja haki yetu. Kila mzazi saa hizi kila mtu wako na hofu, hatujui ni watoto wagani ambao wameumia hata kama wanasema ati kuna 48 matu zenye zimeungua. Sasa sisi tungependa tulisue tuingie huko, tujue kuliendelea aje na tuone watoto ndio tujue. Atuendi nyumbani in fact. Niga baiboli koruche skuru chubanya lekwe mrunganeli engane iyo noboteneli wechi skuru echio. Lakini wakati huu ambao tena tumesikia janga tena limetokea, tumefika mahali hapa lakini hakuna suluhisho ambalo tunaambiwa, hakuna jambo hata mkubwa wa shule atoke tu atuelezee ni nini kinaendelea. Na jambo la kwanza tunaambiwa kuna dorms zimechomeka na mattresses na nini. Hatuwezi jua hizo damages kama sisi wenyewe hatujajionea na macho. Tunataka principal atoke kwa hii hapa ndani akuja tuambie ni nini kinaendelea hivi. Hawezi kutanganya kila siku 14 days atatuita. Na tuite tuangalie watoto wetu. Ndemo Steven, Ndizi TV. Mbiamono umurikito wa mangana maya Ndemo Steven asorobocho rwa senchira yobo ikirano togotigana nere Ndemo Steven. Igo abakoro batebetebuna oborema ni gorobore. Engana enkongo mugusia kwanetwe. Abamura batatu boigo bale kurwa senkeye moni go benyorera sabe na gutwara oborema obotaramanywa ingikerete barobugo twaro burirobo urero no mbono muramanyekana omurike itso wa mangana ya Brighton Makoli norobocho rwa senchira iyobo ikirano imeyenze namange mwanya banzo agwetera anene ali akomotanga gukora emirimo ya butambe bono ehamate eyemo kurwasi county ya Taita nigegendete kuyetera amakongu amanene maiga yabamura batatu gutwara oborema enonye bayiboretwe buya ngina abamura aba nigo akoteba buna aiborete abana baye bali buya kurende ekero baike myaka 12 gochigoro bagacha gutwara oborema butamanyiri ngai bwarwete watoto walianza kugonjeka tu. Hata uwezi elewa aligonjeka kivipi. Unaanza tu kuwaona tu tofauti. Alianziwa akiwa darasa la 4 na macho. Alipotoka kwa macho ndiye kaanza kupalalia. Huyu mwingine naye akaanza akiwa form 1. Na huyu wa 3 akaanza kuanza akiwa form 3. Walikuwa wazima. Tena ni walikuwa chesi. Ono omumura oyomo ni gwagoteba eren abamura bamwabo ni go babwato borema obu abairire gotakora emirimo yabo buna etakeire anene emirimo yabo yamaboko ovulana wote watatu. Msichana yeye ana shida. Baada ya muda miguu ikaanza kuleta shida, sitembei. Nashindwa hata kufanya ile kazi nilikuwa nafanya ya carpentry. Nashindwa kupiga jack plane. Hivyo mpaka sasa hii nilipoona mambo yamezidi nikatafuta ng'ombe zangu nikaanza kuchunga hapa nyumba.
Munyagitari nere nabwataya anene ekero akwerera arali akwirira omuntu gutwara oborema obwo. This is a case of what we call dysphalinopathy, which is a gene that affects mostly men, and it starts at around puberty, around 12 to 14 years, but its effects or symptoms are manifested at around 30 years. So it's a gene that men are carriers. Now, men being carriers, you can now know why the only male are the ones who are affected in that family. Boigo niga mentirko teabuna urwaire obo tibori mono asense yaitu ya Kenya na bumanyi bene mbora atoka elio komanya ningiye koirera abantu gutwara oborema obo. It isn't common. In fact, when you look at the literature in Kenya, it is one of the least known cases in Kenya. So, in fact, we don't even have enough literature about them, about the disease in Kenya. Ngina abamuraba niga ndebiruna niga bwate chinga kichingongu anene ekero agendete kubakini abana baye. Hiyo kazi inakuwa ngumu kwangu. Hata kama inafanyika namna hii hatujui ni ugonjwa gani hivi. Tunapatiwa dawa za maumivu tunarudi. Hakuna dawa nyingine tunapatiwa dawa za maumivu tu tunarudi. It's a disease that cannot be cured. So what happens is that for that family they need a lot of counseling. They need people can pull resources together to help them also find assistive devices, to use them walk around, to use the limbs, and also to make sure that the little fibers of muscles that have remained can continue giving them optimum power. Ayani gagoja amatuko make ekero lituko lioko banyora bali no barema ekero umusubati First Lady Margaret Kenyatta araleti nagote abuna umubaro bwa bali no barema imeyensi yetu ya Kenya no takere kumanywa ilimeroberi ya bene ebekwe na kubakonya. I urge for increased investment in registration and data collection mechanisms to advance our efforts for inclusivity. Buliboteria egetaseni Ndizi TV eritariane Brighton Makori. Biamono Brighton Makori asoroboti rwasenchira yobo ikiranu moncho murigereri yako bwatekana nebiro wekira bonongo ikomwali ho mangana majia as enchira yobo ikiranu nyora ainanda mange ane monansemelia western umatena as chieli chikobe kuchiarwana umonto moniganya dateko betwali gunchara no mwali yenkoro igasoka yo ninkumanya mange chikuraga isato chiabono botuko aseri bo mwelio wa mangana majia senchira yobo ikiranu bali mwense twabwatera na semeseito ya mangana majia koba kerambia muno nabo igayo muligiro Ndizi TV asogo chora ko yatengara ko Ndizi TV retariane nkoro kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yakoni kirundekerene Nago kurengera chibicha chinkia